Uyu we hey arumita Mombasa agathie gwika muru wa nyina Meru arari mathiko ma muru wa nyina riu nake arakua agicoka nake arakua riu nake aragikura bathino rauma Meru ethie Mombasa koguo andugera marakuire ni andu a Meru na andu a Mombasa undu ungi ni uyu uretwo Dr. Mary Mwandisha wa kuma kuria Taita Taveta arakoretwo andikwo wira ndagitari muiretu arakoretwo arikia guthoma na miaka 28 riu nake no ara utondo arakire Meru ri araigwa ni etirwo kawira ga gutuika ndagitari kuria kaunti ya Taita Taveta riu agithi kuneo marua ma wira Nigutaragirio ni mundu turuta wira na ketagwo Mitu uhoro wa Tharaka Nithi Bridge ni handu mamenithi ni handu gwati muno ati nike muikoroka kore iguru no riu ura ikoroka ri ngari muracemani nayo ri ugathi ukimiagaga riu murecamanio riu tagustuka uri muomionerete haha na hendaga bureki ngari ingiko etari bureki handu gekire ngari free wheel na ni hage kugirio free wheel free wheeling ni gwikira free tondu ndaracia no imetino mege taru ona Mitu arajera brother yake akwireire hau tondu ndaracia no imetino mege taru ona Mitu arajera brother yake akwireire hau na pujo no rikana pujo hatiri hage gutire njira ingi ukigera no nginya ni hau no nginya ogere hau na ni horu muno ni the bridge ni uragite andu ingi muno kana bingi ni makwireire hau mojuru na riu ri ungimenya handu ni hageaga mitino we ndereba ri si ukue makini kidogo nigo niki muikuruko ndungikira bump muikuruko tondu ngari ira rabata ni guthinika we urugeikuruka ri wagikuruka ihenya niki ndugithi kahora ihenya ni ria kibara tutitwarithi ngari cikahora tondu riu ri ni ituninire tarugama page 3 kai state house ko kuhana atia ate kuriki no ti guku ai ti Kenya ni state house ingi kuratuika ni gukuma state house magene mari witchcraft and other rituals todo I was there and I saw it. So what? No roiga oguo no na kwarire hindi iyo no oiga what you cut reading facts in the president's office. A senior lady at State House was caught with her pants lowered and busy farting in President Moi's office. Ugo ni kuga atia Joroge. Tareke Julie karaja wa mekidaurira haha. A senior lady at State House was caught with her pants lowered and busy farting in President Moi's office. Taura. Digitaura. Taurete. No ginya utaure he maundu meretu gutaura ti maingi utaure pants lowered na busy farting. She was directing her farts in all directions. The ladies, luckily, the farts were not productive. The ladies lose morals while in the public domain. She feared that President Moi might get the information and have her transferred. That's why she got the advice of a witch doctor. She was lucky that she was caught doing this unpleasant ritual by a fellow tribesman. They settled the matter their own way. Oya thiete ne linjiro gociria urahithuria maundu maya maria onaga State House etago the president pressman maundu maria onaga State House ati kwi mundu weritwo ati ni egufutwo akirwo mundu ekaga atiri handu ha gufutwo tutire ono wakabira eriko mundu arutaga nguo kana karuta mufuto kana gakiruta thurari waruta ari kwaje kuhura ndore ukahura ndore guothe uroretie ndore naguo uroretie guothe ogatiro ko githuragia guothe atirundo ngifutwo riu ri hari ungi nake wathire State House ino ya Moi torero hindi ya Moi agithina squirrel ne gaturu agithie athire na gaturu hindi ya Moi mundu ucio na igatirwo muno aya ungi nake agithina juju from Zanzibar a senior security officer part of the presidential bodyguards also engaged in witchcraft. Every time we were in Mombasa, I used to see him in the company of a light-skinned, middle-aged man. I didn't know his real name because he was commonly known as Vespa. This is because he used to ride a Vespa scooter.
I could not figure out because the security, the coastal fellow, the security man was always a semi-literate, but good at his work. He steered clear of the company of educated people because he could not stand any intellectual challenge. Oyo nake athia kuria agoka na paraphernalia athia Zanzibar agoka na majuju gwakire maundu ni kaisite azu ko kuhana atia we hende ya moi rumenya tukero nigero kandika ningia kandika mange ru uria wiku tha icia kandika maundu ma hende ya uria kurahanaga hende ya Uhuru na hende ya hanaga kwa Kibaki ni kura mundu kandika utingiaga mundu tondu ma tutie ni makandikwo utingiaga mundu ga no njaga na nyendete history ona nigwe ndona kogo gutiakaga ni kuri rituals ati haya tuthie page 4 yes page 4 mundu gwitwo Chebukati no arorio uhoro wa uria DCI akoretwo akiuria DCI akoretwo akiuga ati kwina andu atatu mokire guku akuma Venezuela na akaiga matiokite guku Kenya na njira iria yagirire no mundu gwitwo Chebukati aracokia akaiga atiriri that the entire election is contained in this one personal laptop, a few flash disks and a personal phone. Nada niguo DCI arori. Aida kuga ati maundu mothe magithirano me computer inemwe, me laptop inemwe. Kiuria kiega muno. No ru harakinyitana ni riri. Kurachika kinoti DCI boss ni ara accuse IBC chairman ati ni arahenania mawira megia andu aya atatu akuma kuria bururi-ini wa Venezuela. Andu acio mokite na maratathi ma ithurano cia kundu guku Nairobi Naikuru Kiambu Meru Machakos Murang'a Nyeri Tharaka Nithi Nyandarua Bomet na Kericho manyitirwo na maratathi ma ithurano maku na mundu nake Chebukati araiga atiri kinoti atike kwagagia andu a IBC areke IBC rute wira uria wi wayo. Pages 5 Deputy President William Ruto arera arumiriri yake makamuthurira thuti magathura 6 piece voting pattern 6 ni kuga thuti kuma president ni UDA ginya MCA arauga na gitumia mere oguo ri aramera guku ni kuo muci araragia ndararia horo wa guthe araragia horo wa kuria North Rift akaiga atiriri he had just supporters stand up in large numbers on August 9. Ndararia andu aku kwao taruko mwendo na mohoro-ini maitu maratohe ni Jagabu yete hedi ege mathuranire 86% ru arenda igana %. There is no way we are going to elect independent candidates here at home. It cannot happen. It cannot. I do not allow that to take place. Arera andu gutire hindi tungithura andu independent ruko wao na tutigetekira oguo kwao na undu ucio ndugetekirike ati guthurwo andu matari kiama. MP wa muduramu anari magaritio ni andu kadhaa na umura uria magaritie ni mundu gwitwo Ndindi Nyoro arire andu aku atiriri tutigekorwo ithio gwitwo Murang'a turaimira kumukira ati Murang'a mabangite makaimira guthura Ruto mundu kwa mundu na ndangienda kuigua ati where I come from will overwhelmingly vote for Ruto. There is no way the turnout will be small where the DP hails from. Let us agree we cannot tolerate such kind of play. Aya Raila Odinga page 6 na kiare gucamani na andu anduthi yes andu a boda nerameria ni ko maigira kigena kia shiringi bilioni 1 ni akaeka mugaruruku gwa borithi nigetha andu anduthi matige kunyarirwo kana kunyamario akiuga ni marutaga wira wa bata muno ni arateterithirie uhoro wegie kuhe biashara yo gitio na aruti wira acio gitio na uhoro wegie aithiramu na aracoka aramera atiriri ni akugiriria andu a boda ni magiago muno ni borithi araiga ni aka and what we call police harassment acokia goithie njoherere ria yukaga kuri roni ruria andu a boda makoya tarwe ko andu a boda ni mekuheo roni ri njoherera interest rate igwagwe thi tondu andu ni marutaga wira wa bata muno. They are providing essential services to the people and they must be treated with respect. Baba arauga kana Raila Odinga mamwita baba araiga atiriri andu a boda wira marutaga ni magirire kuheo gitio na mbeca ciagirire na wira wao tiritwo na kana maheo gitio taigura marathitanganaga marerire baba atiriri tamenya ithu andu thiguko Nairobi twetagio o muthenya kuma ciringi 2,000 ni borithi o muthenya 2,000 o mundu nduthi ci mbeca ta Nairobi ni thukumaga twatwira tugirito errands ona muno tigukua andu ta gukua kapaso kero akamunyamu gaka twara haria na akona 2,000 cia kwe borithi na akona ciake to nginya one ni anyitwo ngwicia ti ndi ciothe ni riri anyitwo
they extort from us between 2,000 shillings and 5,000 shillings daily. Nduthi Nairobi no nginya ene kindu kwa borithi. Niguo maroiga tini. Niguo ndiuragia maundu mamwe na tutege uko tukimariria 60 tukiaria horo wa corruption koguo yanjitie kuria thi. Itondo aiko nginya mundu wa nduthi ni aragio ri. No ndonire he kindu ndonire ndi mutaunie. Gimaka. Mundu wa nduthi akinyitwo ni thigari citari na uniform nginya kirigwo muthigari ore arariski uguo niki nduthi ni guthira athi akamenyita kumegucia na thutha na uyu ni akura ni twikaraga ta jango nona kuria wonaga nyamu yona tharu muruthi uikarite uguo wonaga thia kahituko kanjia gwiciria uria gukaria kau ukaruma kau urona muthigari gikiria mundu wa nduthi gicukuma ni ugwati munene muno tondu agemugutha agwe nduthi ino na inyu na muna ngari ri no ikorwo ni kundu kwega andu ingi matingitigagira kunyitwo raga ninge gukinyira justice kuria rugongo ninge ni wira no na ke mundu wa nduthi ri tondu ti othe ri nake no ukore ndarafuata nake watho itiguo riu handu nduthi ni njaga ndi na bara nacio no gugwikwate nigetha tuikaranie wega nao mahure biashara ciao wega na ithu tukorwo na maisha maitu wega tondu kihoto giaku njoroge ri tikuga ati unyime giakwa ndukagarare kihoto giakwa borithia na kihoto gia kuruta wira na kugitira muingi na kugitira property nake mundu wa nduthi ena kihoto gia guthukuma na ndukirie ciana ciake mutu ena thayo atekuona thina na afuate watho korwo mundu ni aruta wira uria wi wake ago ni mundu wa nduthi arumirire watho nake mundu wa borithio nake ni borithia tu anikira uniti ti othe amwe nao matinda kurumirira watho ayo oru ri borithi ayo oru na andu aya anduthi oru ri hau ni hekondo acario kihonia nigetha tuhote guikarania taru mabururi maria mangi ri ta China igutie nduthi nyingi magikaraga wega hatuthi page 10 yes thank you page 10 niki wakora kuo page 10 ri ni kama machine karaga gutua macani no akona i kama machine karaga gutua macani ri andu akuria mwena wa Rift Valley ri ni matirakenda tondu maraiga ni gatunyaga andu anakeo mawira gatuaga macani migunda yao ya kambuni na migunda minene iria minene okay riu marauga atiriri ni gateithagia no nakori anakia kwao ri they have been rendered jobless thousands of workers taru andu makoma marikitwo macani ni directly ri ni andu 200 wagura kama machine gaka ri anakia ni maga wira na nikio ndirona mutongoria wa ODM Raila Odinga ni ariti hau akogo horo ucio ni mawiciragia it is an issue that must be looked at uhoro ucio ni fatie urorwo wa macani uria wari minister Charles Keter na arauga atia arauga my record is clear and open on the machines which I have been opposed to ona kededa gohoro wa machine icio na ke mundu gwitwo minister wa wira no amuona hau etagwo Simon Cherugui arauga atia tatuire Cherugui it is important to note that we cannot fight the mechanization as it is part of technological advancement and a global phenomenon. Tukita kuigata kama machine kau. Ucio mwana wa machine. Haya ru kuratika mundu gwitwo Mr. Keter. He said to have lost in the UDA nominations due to rumors that he owns some of the machines. Haya ginya ne gutuma agegiti. Gwatuka tene ciake. Imwe no komborithagia no ni mwana machine icio no bururi na ringi no koretiguo no ni propaganda riu no na riu aginya atunyirwo giti kana regire guthuro nomination tondu gwatuikire machine icio ni ciake riu kuria moigaga ni watuo anaigua harandiko due to rumors mehe cigituma agetigiti taru kuromenyeka gavana wa Ngogoyo ni arika machine kau niko karatuma andu mage wira riu mangatheria Ngogoyo ukona message igire tukiona ici ni cia Kamau kona SMS igire mathaa mana SMS ni ici igere eni wagitunyo ginya nomination no arafu mumenye atiriri nona mahindini maya turi ni mukuigwa maheni maingi muno propaganda nyingi ndeto itana kure tuthi page 22 nitope turugame page 12 na 13 ndona maundu marahutia bururi uhoro cio wa riri niki kungithie ruto agwikati aikorora Raila ndeguka tondu uguo niguo guko gukirorwo aikorora Raila ndeguthi mucemanio no rikana Raila araigwa atiriri kana timu ya Azimio araiga atiriri hwaini igukorwo igithie kuria Jericho marathi ucemani na muingi uthio kamoria ciuria marauga matiguthi debate ibangeirwo ciuria matiguthi debate etekwari uhoro wa corruption ethics na integrity na mundu gwitwo mubunge wa kiharo gwitwo Ndenyeru araiga atiriri
ona korwo maundu mothe maigwo constant ateginya ciuria gutire hithe gutire ndungioka Raila ahote Ruto in a debate. Haya nake mundu gacoka gwatika atiriri nake mundu senator wa Elgeyo Marakwet akaiga atiriri Raila Odinga's NAB was informed by last week running mate debate in which Rigathi Gachagua obliterated Martha Karua, the deputy project. Ati kuligana na uria Rigathi wa Gachagua atoririe Martha Karua hindi ya debate yo nikio andu aya marega na andu Raila marauga atia kuringana na Murkomen na andu Raila nikio ndirakwira na andu Raila marauga atia andu Raila marauga atiriri ithuĩ tutigwitikira kuneana gwitikira Raila kiatia athie kuri ucio ria bange tondu marauga Professor Mutua arauga atiriri Makau Mutua ni umwe Makau Mutua no raiga atiriri we shall do that depending on the Baba and Mother schedule. Yeah. We want to work with the media to decide on the format and structure of the event. Yeah. Na araiga atiriri ithuĩ tathoma how he downplayed Makau Mutua. He downplayed in her. He downplayed. Dogoria. The naona column ya gatatu. 1 2 3. He itarake hona. Yoko hona. Kai go fatara masichio. Niko tugweterera 1 2 3 ni ndirona he downplayed Njoroge ngothomere ndirameona ni gutaura Makau Mutua araiga atiriri he downplayed the effect of the debate, arguing that many Kenyans have already made up their minds on their best bet for the presidency. Ni arahuthireirie kana ni aragire kiene ndereti ino iugereirio bururi mugima akiuga ati andu ngire matuite itua ria kuria mundu agaikia kura kwe debate kana gutari. Junet Mohammed araiga atiriri we are not attending the debate. Tutiguthie. We already pronounced ourselves on this. Ni tugete tutirathie na tutiguthie. We shall have our own forum with Kenyans. Tugukorwo ithuĩ twina ihinda ritu na muingi tutiguthie debate iyo. We are in the process of planning and we shall give you a date. Yeah, ni turebangana ni tukamuhe muthenya. Page 13 ni kuria Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua arutaga mbeca. Araugire debate ni atu utonga wake ni milioni 800 ngatheti ni irekirira nganja. Tondu ta riu ri ni muthite hecira ko naguo wa 12.5 billion shillings bilioni 12 ti ciake iria ciagereire account ni ciake ena mugunda maratunyana na mundu wa 1.5 billion ungigikira mugunda ucio Njoroge ri ithiru ngiona utonga wa Gachagua ti milioni 800 no anyita tathikiria investigators want him to account for 12.5 billion that passed ti ciake through his account 2013 and 2017 ciagerera account yako ukorona na biashara ri kwenda makoro mbeca nyingi geragera moko ikagerera account ya kunoti ciaku haya ena mugunda maratunyana na mundu wa 1.5 billion na tigutunyana no andikana harandikitwa atiriri kama harandikitwa atiriri agurire mugunda ucio no mundu ucio araiga mugunda ucio ni wake eri makagia na cira wa githaka kiu no ndaturire ni ari mugunda ucio akianire utonga wake nikio mwandiki wa rugano rwa eto John Kamau arakiuga atiriri korwo Gachagua ni aririe iguru rigi utonga wake ri ni makiria mashiringi milioni 800 kurachi katri unlike other billionaires Mr. Rigathi Gachagua is not flamboyant he does not flash cash or throw parties like oligarchs no ndora matira makionania pesa ciao he neither smokes nor drinks ndanyua njohi na ndagucagia thigara his ill-fitting suits are target of social media trolls rimwe nekira thuti taramuiganira wega igatuma nginya athekererwo kuria social media he wears no gold chains nor sport expensive rings though not a bean counter he does not display the ostentatious possession which are the hallmark of big spenders. Mbeca ciake wira uria arutaga muno ni gatheti eroiga ni kuria kwa ugima wa mwiri na sector ya agriculture ire tutirerirwo yage kuria marutaga bia ciao kuratuika nake Gachagua targets health and agriculture sectors na akoragwo na kambuni 15 iria marutaga wira mari na mutumia wake Pastor Dorcas Wajiko. Insiders claim that Mr. Gachagua's deep pockets were louder than Professor Kindiki's academics. Kizungu kubwa besa ciake ni horo wa githomo hatire bia nicio ciarorirwo tuthi page 22 turikia tondu governor Ole Lenku ni akinya ndera gutwara kuria riri kundu gwitagwo Tana River page 22 mwanake angionana kimwire na muiretu hau ni kuhika mahikanagia gwiko kundu gwitagwo Mia Lulu ru menye athuria arona mokite haha ri mokite cira mokite gutua cira wa mwanake wakorwo urere na muiretu
na uhiki ucio wikagwo hau muhikanagia hau aciari anyu meragwo thutha-ini na ruracio twaragwo thutha-ini riu mwanake nituramuona hau mwanake ndakire riu hari agicira niki agwikaga na mburi ene riu ri muiretu wa mbere kuonana kimwiri utahikite you are branded a prostitute Tana River giko kia kihiko ni wahika yes not before kuonana kimwiri utahikite ni maitia manene muno niguo mwagiriwe gwika giko kiu mwi muthuri na mutumia man and woman husband and wife yes riu ri hejamba na ndura wamba kungenia ngutiria hanini ni ati guku kwao Tana River ri ciko icio cia premarital sex ni ndu wa gukorwo ati wanyitukio no uri hikithio kia hinya ri ciko icio cie thi muno kiringithania na matura maria mangi guku bururi-ini one riu kundu guku kurerwa atiriri it is forbidden ku engage in premarital ni hinya muno ukore ati kiria guku mundu ahikaga kana kahikio eke virgin eke na gikuyu thingi thingi ni muiretu mwanake utananite ni gathirange mwanake gathirange na muiretu na thingi ni muiretu yes na ungekora ti thingi ni ufatie kuga ufatie uge kire urakorire no nakuo ni gwitikiritio no hiki andu igana atumia na yes goko imwetekeriana there is nothing like complete and compatible partner. Every human has their own imperfections, so that's why in our religion allows marriage of up to 4 wives, and each woman is married to complement the other. Kaundu karia waga na mutumia wa mbere ri ugacaria wa keri ugacaria wa gatatu na wa kana go complementing ni riri ni kuiganania ni kiria waga haha ri umoci uria wi haria ri wako ni gworitu wi mwena uyu ungi one ni ateithania timucindana macindanaga each woman is married to complement the other maundu ma gutiko gikoyo-ini we go kwanyu gutire kanyitanu kwanyu muhikagia igana omwe 1 no ungigwika wina 2 no ikwerera kuhikania ko ni kwera ndakwera kuhikania tume hau no governor tuthie page 4 and 5 page 4 ni ke kuri ni ngejoroge watu cokie page 4 page 4 igathie healthy nation gatagati piu umuthi maragi horo wa SMEs umuthi ni horo wa gima mwiri page iyo gatagati oyo na figure hii turerwa the dangerous search of a perfect body aidwa ituri ni maracaria ati mwiri mwega na kama ureke ngwira ikogwe kindu kigiete atumia ni kugia mwiri ucio mwega ndari na gata tami maru magathondekwo matigaikare ta mahogokete inioro kanua njwere yani rucio ndu wa guthumbura mundu ruo na hauti hakiri na uhoro ndendo thie page riu iyo 5 haria the average cost of procedures cia gutuma mwiri ucio uikare uri urenda nginya kama nona ritho ati ritho ritikaire wega he undu rikagwa atiri rigekwo ati he undu iniro rigagwo wega ritie kuoneka tari comokete he undu nginya guku guthondekagwo ati gwatiga urutwo maguta guku haya na guku thutha ri kuongererwo haha mbere homio home itiga gucuha riu ri ungenda wiko guthondekwo njwiri taru ikondo wina hairline nene ri ni bia cigana mundu gwetwo ni 350 nginya milioni 1 na 800 ungenda wiko botox ni ki ni kuruta rutwo maguta na guku matwarwo ku botox ri ni botox ni ngiri ni bia cigana ni ngiri 60 nginya ngiri 100 per session botox nginya ngiri 100 per session ni uri thia maita maingi tire mwe gereto facelift nigo ndakwira ringi uthio ni roneka to sagite ndirenda wikare wega ukorwo wi kiria ni ngiri 35 no thiaga session 4 inioro rigakwo atiri kahangarara hene gidona haha ino ri eto riri ino ireto Brazilian bat ugie ki uhane wega tairetu wa Brazil ugie ki ndigeza gutariria na gikuyu no mundu ni amenya uhane tao airia meragwo ati mahana mena umbo la chupa ugie tari yao ni ndinauga ni itu haya riu urenda milioni 4 nginya milioni 5
we wari Brazil hede ni ndarite Brazil twire wonire ki Brazil umenya niko kwe andu arĩa ingĩ airo after Nigeria ngima na Brazil umenye ni mahikanirie muno mahikania mundu mweru na mundu muiro ri magathondeka hybrid thaka muno yitagwo mulata rucio nio marenda gwika atia gutiika tao nio turendwo tugie tao aya hekiru kiretwo thigh lift igukuri tondu ringi niko rarekania na niko raina ri gukagucio maguta na gugathondekwo wega gwakorwo kwi smooth na kurungwo ciero itige kuhurana bas nona Duma ni maundu mothe ima ndenda wone ore nona kwina mbeca nyingi ni biashara nene the dangerous search na niri mathina na rikura tikane kukire Kenyans makihuthirite the Kenyan celebrities who have spent millions on cosmetic procedures digo kweta omwe no he muhuthirite riri 600 for liposuction na he ungi uhuthirite 550 na uri okikaine muno ithi mutikimui ahuthite million 15 to lighten her skin socialite ahuthirite 15 million ni dire dona celeb Kenya ucio ahuthirite ucio celebrity Basire ahuthirite million 15 ko bleach Kenya ni kuri ari muiro akiguthwo akiko bleaching eruhe na ahuthirite ciringi million yengi 15 Super Oleng ndetiko gegia sopa Oleng gakwira Oleng acha Sidai Oleng keja Kajiado Kesida Oleng karibu Oleng Inooro TV Asha Oleng na tukomenya kabla tumalize tutakuwa tumejua asante Here the culture is barefoot. If you want to work here, you barefoot. If you don't want to barefoot, you can't be part of us. That's the culture. But if you go out of here, it's your choice. The earth has what is called an electrical pulse. This electrical pulse is what our body sinks into. And when our body sinks into this, we are able to optimize health and wellness. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ukire gafuracie kanyada bafuye hane mwagabuwe mundu kura ndatungaga wa ndugu owe koria ndirauga utaguthumbura nikuhikia waceke ni ndakurekeire tene muno na gutiri uthomaga na rio ngi ihinda riu ni ikinyu ria gutinia mukwa wa uciari naguo wendo ri uri weciria oro wa kuhika ringi ni ngoro ya mundu kiumbe Anita ni uri wakirogo gicire mwanake no akorwo ikwenda mwanake ucio ni ekwendete Anita uriru wa wendo utire mundu ndirenda nie ndi sawa o uria ndi o wa gatatu thaigire na nuthu cia hwaini Kabuni ya Roiro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Aterere mwathie ko kotoi kuria ma investor mothe moreire ni keno marua duo college kuria dag mamaruguritie mugunda mweru he nie ndiragetigwo tutikore ona tutinania ndagika 10 na tirini uria mutune goko ni kwa ngomura gwetagwo makutano prime garden na goko menye broti ni 50 by 100 na tigo guo beine macucangite to thaici ni 295 na no urihe 50 icio ingi urihe kahora he na niki mutheo nyitete ndutige tarehe ndemuonie haya goko totire itheru ici ne taito tanyita ene taito ciana cia ukamuria ndagima makigaga migunda mwariku kumbe itigetie o turajiba reke ndie tha ici acha mahurire thimu ndagima ne kuga na gwika eni Tobake atene
Nyeri wetereri wa miaka 10 mukinyu tuthure ndagitari thu wa mathenge niwe wa nguko tuike governor thibitari stikanage dawa Nyeri ihure iganda anakeneritwo the madiko mawira kugie na main funds mai ma kunyona maurimi brands cia goro ta Nyeri coffee Nyeri tea itongoro hamwe na indo iria turi magacie ko variation mwedi wa Nyeri wothe otete aciari no tendaga itheru na maisha ma ciana citu arathugura wa nguku guothe Nyeri turathugura wa nguku Ando aito a Nyeri thurai tuthondeke utonga witu wa Nyeri na nguku Yukana brought ya 50 by 100 na thogora wa shilingi 230 wagura cash wigwatire discount ya 20,000 Kenya shillings ne project ya Golden Dreams Land and Properties Limited ina Masinga dakika 15 tukuma Matu Town na mita 800 kuma Masinga Town. Thogora wa installment ni shilingi 250 urihe deposit ya shilingi 50 balance uriki na miri 3. Oho wigwatire brought dini wa Malindi Precious Gardens brought ya 50 by 100 uriogerema wake holiday home ona kana residentials thogora ni shilingi 120 ukabuku na shilingi 35 hau ukegwatira mweke wa guthina gucoka na ndege uhoro makeria hura thimu 0718004455 kana shere wa Fishiro Town BD House Grofaya gatatu. Golden Dreams Land and Properties Limited, your home, your comfort. Okehinga morango nokehingora ohingora gani wendo itagesho kiangado e morango wahingorire morango ni tetereire na morango wahingire jitagwo ide the wairimo na ni ngwinere rwembo morango na riu no wigire rwimbo rutaruga bi thiini wa thimu yaku oya thimu yaku o dial *812*790# ririkana Inooro TV niguo mucii wa aini othe. God bless you. Yes, Joro. Na riu ni ugakura. Witagwo guka Njoro. Tuthomagirwo history twathoma history ya State House ya Moi uria gwakoragwo. Hakorwo he mundu goka kuga uria tuigaga tuyofea. Karanja wa meki hindi yo ena blue ticks agatwira atiriri kama una Njoroge maigaga o hindi ya mutari onea kumbe ni arekondaga na tutioi na tutiramenya mathondeke ibuku riu akarita atia akarita Inooro Rushini Chronicles. Rushini Chronicles. Na ndio tureta miaka igana haha. Turakinya miaka 7 mweri 26 wa October. Aya, kana karia kari wanu tukiaji Inooro riu ke 80. Aya, ni toiteki. Ndari kana ginya turaigire uhoro wa Inooro FM riu me university me second year. Riu ri ndirenda gatheti no tumithome ihenya muno nigetha governor oke tondu aruri ciuria ciukite nyingi kuri governor wa Kajiado Mheshimiwa Joseph Olelenko. Ici cia ABC tutigocokera. Tutigocokera ni tuthie. Haya, icio cia mutino wa ndithi tutigocokera. Turore nigetha tigakora herugano twarugama. Tutiracokera ndeto twaritie. Haya, he mundu page 8. Waitito ni ari igoti-ini. Waitito no. Waitito ri ni governor wa keri wa county ya Kiambu. Na ni mutongu Ferdinand Waitito. Waitito ena indo nyingi muno iria cirethwo ni EACC. Tondu kuratio Waitito na utonga wa shilingi bilioni 1 na milioni 900 athukumire kuma 1989 nitigwa arikirwo wira. Waitito ena nyumba itagwo Jamii Bora Bank Building. Wetetere kuria mbeca ciake ciumite tondu arero gutongo waku tutirabitikia ri araigire biashara ciake cia muthukumagira ciringi milioni 300 o mweri o muthenya milioni 10 Waitito akiraga mondo o muthenya milioni 10 na arauga njiririe na kuya mahuti tauni ino oyaga mahuti Waitito agitwaraga kuria Dandora Njoroge muroria Waitito ki Waitito athukumite akagura nyumba itagwo Solar House ikoragwo Nairobi gatagati Waitito athukumite akagura nyumba ikoragwo Biashara Street Biashara Street yeha
ndio town Biashara Street ndamiona Waititu ena nyumba ruda na nĩ gũthũkũma oe anjiri na kuya mahuti town Waititu na mito ngari mũgwanja ici nene ngari nditũ macini mĩraũ ena itinga Waititu na broti nyingĩ mũno gũkũ Nairobi thĩinĩ Kiambu kwanyu broti ciake itingĩtarĩka ena broti nyingĩ mũno Machakos na ena broti nyingĩ mũno Kajiado o mũthenya Waititu athũkũmaga milioni 10 Mũramũria ke roga thiriro rwa thirikari roigatirira ruhetwo wira roigatiriri tweka mathabu ma Waititu turamenya mushara wake wothe ni mbia cigana turamenya mbeca ciothe athukumire na biashara koguo cingi ni egutwira kuria ciaimire I had a lot of wealth even before I was elected Kabete MP. Ndari mutongu ona itathuretwo Kabete including petrol stations, hardware and beauty shops. Tuyamwe. Koguo agioka gutuika governor wa Kiambu ri, Waititu ari na indo ciake. Ni athukumite governor. Riu ukuoya woeke hau. Aya hage. Pejo yo. Raila endorses Jenga for Laikipia Senate seat. Kurachi katriri Azimio presidential candidate Raila Odinga nia endorsete kana niorotete akaiga thurira yoyo chairman former Mungiki leader Maina Jenga for Laikipia nigo gatheti yandikite Maina Jenga chairman chairman athurwo senator wa Laikipia ararugama na kiama gia KANU na Raila ni arahotire kuiguithia uri ararugama na kiama kia Jubilee John Mwaniki asapoti atige kurugama areke Maina Jenga arugame giti gia Senate county ya Laikipia. Good. Ni uri namba cia Maina Jenga chairman digiaga no de ciada nigetha tuone haria haya kurati katriri okay Mwaniki and Maina were vying for the Senate seat one niguo Raila arauga we have spoken with the two. We have agreed that I will take Mwaniki with me to the national government. He will now support Maina. Yeah. Koguo ri naragire kuria Nyahururu town muthenya wa ira kuria ararire andu othe meke no he mundu ngi mai oi Foreign Affairs Ministry PS gwetwo Thita Mwangi wana Kenya former araugire irio he was jeered tuke kigeranio turekie tuke KCSE wekire KCSE mwaka uriko ni tene ni guthiangu matuko maingi tuke KCSE model na ici tire na page no na kuria page 8 9 10 ya to the page re wacimenya nake ni aciandikitwo ya mbere ni kwandikitwo 8 ya kigerio gya KCPE haya 8 asa iyo ni 7 waiga iyo ni 7 ino ngine 8 ni handike ha iguru 8 9 na nikitara ona namba na it no nyandike kuma page 8 yo kuma page 8 mwena uri ongere ni uko na 8 riu nikio turaiga ni 9 yenda tuke kigeranio kiriri karatathi ga gatatu ga KCSE hari iguru wa KCSE history paper 2 hau rugongo ndenda tuke kigeranio giki tuone tungihituka atia at history paper 2 history paper 2 nona haria rugongo wa history paper 2 kia mathabu kiuria namba riri swali number 47 haya reke twaji na swali number 46 ngugwikithia kiuria number 46 a car travels 110 kilometers in every hour how many kilometers does it cover in 2.5 hours haya idhaa rimwe rathie kilomita 110 mathaa meriri na nuthu maundu ithiete kilomita 220 ucoke wongerere kilomita 55 cioka cigana 275 niguo aja ya 275 meters ni mahititie aja ya himakitia na kile kigeranio reka wacagura iyo indo wagua aja B kilomita 200 matwendi aja C kilomita 265 aja D kilomita 330 ngari yo thiete ki aga no gwe tondu riri ingiga 275 kilometers no marauga meters tondu riri tondu aikoro ithaa rimwe yathie yathie mathaa yathie ithaa rimwe ri yathie kilomita 110 ithaa riu ringi ndukiongerere kilomita 110 cioke 220 inuthu ithaa riu igithie na the same speed ri ndigugithie nuthu ya 110 na 55 kogo cioke cigana plus 220 thituka 275 220 plus 55 275 ni ha makiandikite 275 meters wamenya tuthi kiuria kiu kingi kiuria number 47
One man standing on a cliff can see 10 kilometers away. At one? One man standing on a cliff can see 10 kilometers away. Mundu ikarire kahiga iguru ni arona kilomita 10 kuria. How far will 3 men standing on the same cliff see? Mundu aikarire kahiga-ini ni arona kilomita 10. Tugikara turi arume atatu ri tukuona kilomita cigana. Aja ya mbere. 30 kilometers. Koguo mwenda gutua ati mundu ona 10 aca yondarega. Aja B 3 and a third kilometers. Marenga ati mundu ona 3. Aya. Aja C 7 kilometers. Aca. Aja D. Aya ngeri moya icio ingi atigwo na ciake mugwanja. Aja D 10 kilometers. Eko no 10. Maria tatu. No riu haria hajaka ri. Ni haha hariri ni kurigwo ndarigwo ati niki gituma tuthome maundu ma maburi maria mangi taru history taru ngira section B ya kigerio giki gia paper history KCSE paper 2 ri urore question number 21. Question number 21. Identify 5 methods by nationalists in South Africa in the struggle for majority rule in South Africa. Tugiroria atiriri, identify 2 ways or 5 ways Uhuru and Ruto won 2017. Maudu maitu turathoma maudu ma South Africa. Kenya itakiri ikichigirira na ndirege history ya bũrũri wa South Africa ne jaga tukiri community of Korea ugithi gwe ciana citu cie maundu ma Kenya South Africa tungithi kirathi kiao no tuone gukiuria undu wa Kenya makiragwo mauga Dedan Kimathi no we no nginya tumenya ma yarega tuthome history no ikigerio taru tuthomire horo wa Timbuktu no thomire horo wa Timbuktu ni muno na agrarian revolution na nginya kigiothe kia no thomire horo wa the Ashanti na Khoisan na the Igbo na Igbo Nigeria na fulani na kinake but I'm saying ni tuthomithagio ni tugeragio ithui handu akugerio mabũrũri mana wangire tugeragio maundu maitu ni tugeragio ni mekaga igeranio icio ginya thiku ici ni mareka riri counties ni njira kuna ndoria ta haha rikio ni kimwe no ginya tumenya maundu ma Njoroge ni undu wa kiria kwanja wegiritio ndautuika baruthi ni muno urakihura ndeto ta icio ugatuika baruthi atia ino akiri history ni ikiri njega yako akiri weka kumenya kungi ni ndenda riri tumenye maito na tumenye mene tumenye maito na tumenye moganda ndina thina na kiuria ndina thina na kiuria giki kiuria giki na ndina thina nakio ni kuria ndiroria atiri kana ni tuthegeragio maundu maitu tarukikirite ithi wakora handu hakwa rio South Africa na tondu wake wa South Africa ni Nigeria very important ni mageragio ona kia Nigeria ugithoma thoma ri ni ugugikora ni mageragio maito na manja ya guku tondu riri twi kindu kimwe riu thina yatwikire global ona no rio kiuria kia America no rio no wali president kiuria gikiti no kati na globalization yari kuona tene ikogo gitino kati ndo globalization riu ri we tutigakuhe wira ucio wendaga ega tuthikaji ando ni ndare thaigiriri gukorana mundu witagwo Eric Wambu ari mo MCA kuria Konyo ward rwenda gitura kia MP wa Mathira na tukorana Annabel Joki onake no arenda gitura kia ni ngumenya arenda gitura giako ya gututariria tukona nginya tureria siasa ni siasa muraria tajira kiuria kimwe ngiuria Governor Lenku yes horo cio ya migunda ni ureha ni hanyitanaga kidogo migunda horo wa title deed ni gwatukite atiriri mugunda ndugutinagio up to 50 by 100 niguo magwite ni gwatukite ati kwina watho tocio ni ukumuria clear the air ati ni gwatukite no to nginya ati mugunda wa kira 50 by 100 ati gutiko utinitagio migunda yani up to 50 by 100 ni kuma kweta guthina iguru haya undu cio ngini horo wa urimi kulima Kajiado ni kulima go hindi kwari na riri hindi gwakitwo ma green houses maingi muno kuria Kajiado kundu gwitagwo Diamond umurie gwathire atia na indo icio akandu macokeire turugwatikire ni thirikari ya county ya Lemon go support urimi ucio tondu kuko na vast lands undu ucio ngiwa Kajiado ri njiguaga okiario ri no iguana wa gatagate ga gikuyu na nduriri iria cikuci gwatika atiriri gwatika agikuyu aria maikaraga kuu ri ni marega kuheo mawira maria magire gukorwo me 30% in the county government no ugwaga oguo nyandu manegenaga ti ati niguo kuri ni a clear the air ni regio na he mundu jetereire uri ciuria Mwangi wa Ruito gitu tondu Mwangi turaga hana pressure
turehe governor riu ni yoka mwangi wari tugitu wiko oria governor Olelenku ciuria na Alex Wairasho wa kuria Gitengera thegio turamukira governor Olelenku wa county ya Kajiado ugo ni kuga ni tugucenjia ruthiomi tukwaria Githwairi governor ni mundu munene aratuma tucenjie ruga tukwaria Githwairi Jackie Gorgeous tondu akoragwo ira-ini wa beauty ri ni amaka niki nire kwina goro o maundu ni ona undu wa makia ri nigetha Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ndio shule yetu ya kwanza. Nyumbani mafanikio yetu yanadhaminiwa. Nyumbani ni upendo, usambazaji wa upendo na kusaidiana kwa lolote lile, hata mambo yanapokuwa magumu. Nyumbani ni matumaini yetu. Nyumbani ndio kila kitu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Nyumbani ni kazini. Nyumbani ni ujuzi wetu. Nyumbani tunasherehekea talanta zetu. Popote tuendapo, tuna uhakika tutalakiwa kwa furaha tunaporejea. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini. Na kithe ndwendete mutumia waku muno ko utangimugurire eno umenye nguo eno ni ya kuongerera kihiko kianyu gikeno na inywe mugutura na gikeno kiingi muno. Inooro TV turakurehera kimuri matura-ini uthio mweru wa matemo ma mohoro na migambo kuma matura-ini. Nyitanira na memerekia aitu a Inooro TV o mwambiririo nginya wa gatano thaa 3 cia rucini nginya thaa 6 cia miaraho tukihungura matura-ini gukumathira maria marekika. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ni ngatho ndiracokia Jamureki ni atwikire maundu maingi, ni anjakiire nyumba na ni ahete ng'ombe. Aikari a Murang'a ni tukumuria na gitio twenyihitie mwitikire kunyitanira na ithui nigetha tuoe thirikari ya county ya Murang'a tunine ungumania nigetha ciana citu ihote guthomera kwagiriire thibitari citu ciothe ikorwo na dawa na thiini wa county yitu tukorwo na maendeleo kabisa. Kura kwe Jamureki ni gucagura uturo mwega wa Murang'a. Ukire gafura cie kanyaga bafuye hane mwagabuwe mundu kura ndatungaga wa ndugu owe koria ndirauga utaguthumbura nikuhikia waceke ni ndakurekeire tena muno na gutiri uthomaga na riongi ihinda riu ni ikinyu ria gutinia mukwa wociari naguo wendo ri uri weciria oro wa kuhika ringi ni ngoro ya mundu kiumbe. Anita ni uri wa kirogo gicire mwanake no akorwo ikwenda mwanake ucio ni akwendete Anita uriru wa wendo utire mundu ndirenda nie ndi sawa o uria ndi o wa gatatu thaigire na nuthu cia hwaini. Athamia mami tarora ni ndareherwo nguo iria ihana atia riu no ni nguo ihana atia
Good, thank you. Githina mbere na kwirorera Inooro TV haria hothe uri tabarira no ni Inooro rucini na ni twakorwo twakwira ati ithaini riri tukorwo na governor wa county ya Kajiado Mheshimiwa Ole Lenku na ni arikitie gukinya thiini wa studio na ni undu ucio mwiroreri ni tugucenjia ruthiomi tukorwo tukiaria ruthiomi rwa Githwairi nigetha governor akihote gukigwa na agicokie ciuria cianyu iria mugukorwo mukimuria na namba itu ya SMS ni 22488. Sova Oleng governor. Sova Oleng. Sidai Oleng. Sidai. Keja Kajiado. Sidai P. Karibu Oleng Inooro TV. Asho Oleng. Asante. Karibu sana. Ana unajua hii maneno kidogo. So hiyo kimasi yako. Kuna jamaa anaitwa David. Tunakuanga naye hapa Royal Media. Ndiye anafundisha mimi. Na hiyo yake ni ya Narok kidogo. No, nasema Sidai Oleng. Loitoktok tunasema Epa. Soba. Sema Epa. Wanasema Sidai. Okay. It means the same. Nego. Yes. Nikusalimia na yetu. We mwega. Nekwega. Kajiado nekwega. Eni. Asante na karibu sana. Nikupatie dakika moja usalimia watu wangu. Basi watu wetu, habari za asubuhi. Ni furaha kubwa kuwa katika Inooro TV siku ya leo tusemezane. Ninajua nyumbani mko na stake kubwa Kajiado. Nyinyi ni watu wangu. Na kwa hivyo leo nikizungumza na nyinyi ni furaha kubwa. Ili tuweze kusemezana songeshe kaunti yetu na taifa letu mbele. Na kwa hivyo nashukuru kuwa Inooro asubuhi. Asante na karibu sana. Asante. Na hiyo kusemezana kuma kuri mwiroreri tondu we niwe ugutuma ciuria, we niwe ugutuma mawoni maku na toria gukurete na baitu ya SMS 2248 nigetha governor Ole Lenku ahote gukorwo agicokia ciuria iria mungikorwo mukire nacio. Kwa mara nyingine governor